Daman. Baba nirara urujuri kura mu Kampala. Ofisa kitiibwa. Abasaire n'abaana banakoddeeyo. Waliyo. Katono omukisa guno okwebaza baba okwidda okuba abaana bano abangi bati bali kufuluma. Nebaza Professor Lubega emirimu gy'okuza egy'amaanyi okutumbula ebyokwega mu Busoga mu Uganda ne mu South Sudan kuba bakobera ku nti oligezaaku okugulawo branch eyingi era n'omukulembeze namukobera nti mukulembeze mwine nti akuyambe license eyetaaga mu South Sudan badikuwe osobole okukola emirimu. So ekyo tudagemeraku n'ebiro ebindi ebirando bikalikuwa katwire kabitongera amaanyi mu kubanda tubone nti bino bikolebwa. Tuwulire okusabako chairman asabye incentive. So abakiise Mr. Kisa niba ino titulonda obwegendereza anaja kacheko ka finance, anaja kacheko ka budget, anaja kacheko ka works. Tutyo omuntu agana yogerera ku nsonga zaife. Bogere ku luguudo twetaaga omuntu analogerera. Bogere ku bisolo twetaaga omuntu alija n'akambwala bisolo eyo. So mwesetinge tubone nti tugaba abantu baife ebanayogerera ku nsonga zena ndi banange nga twongerako. Ndikwenda okwebaza abachairman we bali kwidda ate ndikwenda okuba abatande bange aba ready nsagala okubabona twazala ku kizibu naire kuba mwalondebwa gazira buzibu era nayogeresha biri nga bwakobye nawo kati bakulonze manifesto otambulira na NRM program da NRM birimu gya NRM yakati ezira buzibu n'olwekyo ndikwenda kubasaba muna mutambuliraawo support that from government anga mutambuza ebintu bya government. Omuntu okusooka ku bintu kono okubatuma abachairman n'okwa okulondola PDM mwabula zuzi nga president aliko bati taka ina kulira gwavu mu kyalo awamu mu byalo byaife. So ndi kubatuma mutandikirewo buli muntu ayireyo ayete ba parish chiefs be buli muntu ako report ya buli muluka bantu babeka abafunye sente PDM ako amaina tumuka mayafuna na udayafuna waisona akali na kanya akali na bakaire mukolo mucho abo katumane bantu chabafunye sente tumaza bakali kufuna sente jako yongera muko ayi tudakwenda kupeta go kwendana ndanda kali kufuna so tupetinga shwa tumia ketano buli mutafune kusente esente zo myoga bachairman imwe na bakise buli sasa mu milioni 5 500 million buli sasa ede myoga tukusaba nti yona mujja ku monitoring mubone eziri abafuna bayize tugabire bana iwe tudakuba tunawo sente bana yekyalo yesaza ne yomuluka nge eweza at least akawubi kalala ebyo byoga ndini so ekyo tukubasaba tudakutekana abakise twide tusobole okwogera nimwe nga tumubyalo mutwe report tubone ekyokukola okulongosa ebintu by'obufuna by'abantu baife tubone nti ebintu bitambula bulungi. Mpera no Dr. Lubega ndi excited okuwulira nti ojja kufuula kifo kino university webale ino. I'm proud of you. Good proud of you. So jamaiso wetaaga obuyambi tukobere tugakubona ekyokukola. Then eri abaana babasomesa ebirungi imwe okupima abantu okubalabirira okuba inongola okuba budabuda ekyo nibyo gisinga nasi gyakola nibo mmeja contact agati w'omulwaire ni doctor n'olwekyo omuntu alega gwa amaanyi mukoli na wesimbu n'ekisa olusi eri oturist benina kati nze olina program ya wana budafibu osomesa abasaba abadina kati tujja kwetaaga osomese abantu banasi abaza okola n'abantu abatayogera n'abatawulira kubanga gyatukamula era wakati kyolwaire kati sobola kwogera yamukuba olwi ono lwaki toyogera aye nga atagi nti omuntu ayogera so tujja kwetaaga support yawo tube n'okusomesa okwengeri eyo so baba nga bakobeire batulize bulamungi ka onakusasira okulekaano aye musoga ko batakuona kwa katono akiralagiriza so tusangayo n'okuba nimwe gwebaleyo congratulations abaana mujje mukola basali bwe batutamu sente gwe balirala
kale bena ino muri funa chufuji kujirwangana kale banange tongere ku mama obugali ono muzira